Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nagimat-gimat mentah kejan miet sing sejain ke arpu Tarik Rymphang arjar arsan ini sedang syua dakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Wahai sinong jong sinong Kylleng uba lasting pala ula ujor daga ejahar syaki pulit jong Kylleng Police Patrolling Post East Giant Hills District ban pentip bahaga arpu Tarik Rymphang arjar arsan dang step perngap hagapor kumba arbaji men step shikan hon ki mender Bangladesh ki badon kumba sanpau hadun rupong di gila rungto syaki yeng ki sem jong inong sinong ke sinong Kylleng hajan ke BSF camp daga ba penpai ki tala khangiyeng jong inong sinong bat tu lot ya ki tiar gitar jong inong sinong ke sinong Kylleng kum ki white ki mokhiu ki lengka ki slipar bat ki marrep kum kwai bat ki Menteri Kena Kesorkar Pedeng ubak kami ia katanan External Affairs and Textiles Pabitra Margarita ula pentip balengba ke Prime Minister Development in Northeast Scheme. Kesorkar Pedeng kalamang pisa bantai no ia ke surap 4 lane ha New Shillong Township ka Skywalk bat ke Tourist Hub ha Kishnong Maukdok ka IT Park Hatura. Margarita ula ong ban nalor kini ke Kampen Roy ke Sorkar Pedeng hapok ke jing yalam jong Menteri Rambak do Keri Narendra Modi kala sinaru ya ki Surak Ba National Highway Bejrong sanspa saupo kilometer ham Meghalaya nadu ubna yayong arjar khat sau hapok ke Northeast Special Infrastructure Development Scheme. Ki pulit ke Jylla Assam kata na pan bazar polis pat ke Special Task Force hagamit sing thok ding kala ra toket yo Chancellor Jylla University of Science and Technology Meghalaya Mahbul Hok halor ke jing keno bo don kti ban le thok ha ke examen CBSE ka Khubor ke tho ba ke jing ra toket kalong halor ke jing keno bo Mahbul ula shimpisa ban le thok ha ke examen CBSE class 12 Shusho ka Khubor ke tu baki don hadu arspa nyup sangut ki kena skul gila tho ya ke examen physics ha ki Kendra Vidyalaya ke bedon ha Sri Bhumi District Assam kentup ya ki South sangut bedai nagani ke skul kat ba arspa khat sangut ki dai naga kenhon Education Research and Development Foundation. Kajing itap vote thamai ha wapung skur ka bahap po Musniang Rangat constituency bat habatau kabahab hapo kabatau lakadong constituency kala sedang biang next step kajing tap vote kalong kabayaj baik ya rinti harengkat kajing penklan ye ki bor pahara lahaban penlong biang ye kajing tap vote dehedin kajing syak penjat penpra jong ki electronic voting machine haki priyo kubem ito ki bala wanrong jubor hagi ni ki artli ki jagat vote mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kari ka jing bakla ka bakrau kala Joshua ka jing kun jong Australia Persia ke England Champions Trophy arajar arsan ha Lahore ha ka bala baklatem ya ka anthem jong ri India ha ka jaka jong Australia lapan baik klo ya ka te jing bakla ka ba lanang penjur syu ya ka jing kran ha ba dei bat ka te ka lempung ka bala pelong da ka Pakistan Kari India, Shen kan sepen kiu dorno ya kajna bai Pniang Bam ki basyalan nabari. Kani kalong bani Arab ya ki nong rep sembai si yang Pniang ki baha India. Kani kan penkiu dor ya ki Pniang Bam henrei kan pendunapat ya ke jing syalan nabar ya ki Pniang sodikor soya bat sunflower. Kibor sensiar jong kari India gidang bisar benia ya kejing keno ba ka United States Agency for International Development kala tip lengkot kem ke USAID kala bay pisa $1 million ban kring ya kinong tapot ha ke election na India. Kani kalong hadin kejing kren jong President Donald Trump bat ka kaipot na ka Department of Government Efficiency la ne ka Doge kabala yalam daw Elon Musk. Nong aiktin jong tanat kambari Randhir Jaiswal walaupun pau kejing smokia halor kejing wan tuklar jong kibari da ka bakdo bagi tanat badai pet kidang toket ya kani ka kam ka Indian Express klai thu ba ya katai ka pisa la ai ha kejing shisha sha Bangladesh sha India ka Kashmir kaya kendo ya kejing ka bejur ha kalian ko namar kejing terkhong kepala slamba pat kejing kieu kejing shit ka pen rekyang ya kita long bat ki wadot kat ba kajing hap slap bat kajing hap yor ke badang shen kila ai jing pentengan kendiat Giriu Rymphang kin keno ya kajing kelak sun benang na kebenta kajing long jingman ke badang seniu.
Hadian ka jing kerpa jong ulat ka Jylla Manipur u Ajay Kumar Bhala ka jing penpai biang ya kitiar yale bala lauti kala beteng ha ka ba khan riu tuli kitiar yale bat ki kuli lawan pendam no ha curah canpur. Khubor pahara kidang itrei lang bat kinong yalam jong than ban pen sulur syu ya ka jing penduk tiar bat ban penyak syakmat ya ka jing isu. Ka Sarkar Karnataka ka kamba palat laispa khandai punyo klor ngut ki Pyrthei kila yo ke jingle jingwan ke balait ban siu hapo ka skim Shakti nadu bunai jeliu arajar arpulai hagaba ka dor jong ke tiket kalong khandai hajar news pa saupulai klor tengka kadba ka seng BJP ka kento ya jing siu baluksan ki badang sateng syaki company transport ka Sarkar ka kentai ba on supply chain ya jing siu. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi long sembut kongsan haga jing rakis ngiburam jangka Mauritius kepala tip kum ke 57th National Day. Kumbala penmena da Menteri Rang Bado ke Mauritius Navin Ramgoolam. Kani ke jing lej jengok ke penpau ya ke jing yadai ke scam hapadang ke India bat ke Mauritius ke pen scam biang ya ke jing yatrai lang ke banek jongki hag benta baper. Hadi matar bala dung tari yau nong thok kot Salman Rushdie haka khat Tarik benai nailar jong snem arjar arfuar syak pengat haki nong bishar jong New York haka jingmu ban penyap priau bat ban tombor ya Ulaban syak set patak palat live house nem rengkat bat ke jing syak keno bayadai bat ki kam leno. Kash Patel ubadai unong India shimti ya ke kam kum director jangka Federal Bureau of Investigation hagabau lalong ubriu benengkong ubadai na India bat Asia ban bat ya kani ke kam. Kular ban yakun persya ya ki kam runar ki besyirkai bat ki jingma ya ke jing dari dakabor ke Ki scientist jangka China kilalap yau kenyang jingpang lembet batamai ubakerteng HKU5 COV2 ubala ban pensapriang syagibriu. Kinong wat bniak ki maham ya jingla ban sapriang jungki kenyang jingpang dakba kentu ban wat bniak syusyu bat ban pej bniak ban tip ya jingma joka. Kinong yalam Arab kila ya kenduk Riyadh ban ya keren halor jing jongka Palestine bat ke jing Tei biang ya ke Gaza da ke ba kentai ya ke jing terwa jong ke United States ban penken rea ya ke nong Palestine. Kila kersyan ru ya ke jing yalang jong ke Arab League ke bansawan ha Cairo ban weng ya ke ni ke jing Kila no M23 ha ke Jylla North Kivu jong ke Democratic Republic of Congo kibala yatu bala kersyan da ke Rwanda ki khanglat ya ki kampene jing sub jong ke United Nations kapa khanglat ya ki riu pai ba ki jing persyang ban a jing yarap ka United Nations ka maham ya ki jing jur jong ke jing yele ka jing syapen kerja jaka bat ki jing don kam bakerki jong ki briu unong yalam ka Bangladesh Nationalist Party Muhammad Babul Mia syak syok teng haduk bandayap ha dhamari upazila jong ka Dhaka hapdeng ke jing ken art kepadang ya chakman kapala penmi ya ka huri hura ka bajur ha Bangladesh ka kurim jong bat kinong song kikam baula syak thambor namar ka jing ken art halor ka Jaka kat baki pulit kila sedang mentokit bat kem ya ki badon keti ka Israel kala penti kena ya ka jing pelat ya ki arngut kinong syak rakbor kata Tal Shoham bat ka Avera Mengistu da ka Hamas hagabala khmilti ba ki weipat kindang wan hadian hagjo ko por la yathu ba ya ki met yap jong ka shiri bebas bat ki arngut ki kon jong ka bala syak penyap haga jing syak set marau ka pen pau ya ka jing ka badang yai beteng haga jing long ri kitu gilong gimat kublai